ngaye nanje nimbe mugufi kiasi nage kwina kugira ngo tureshe andushije ubugufi kumujwe nawe ukandusha kuko twese umwe afite icarusha undi icundushije nico murushije nanje ico kurusha nico binandusha jimbarusha uburebure mwembe gusa natwe tukurusha ubugufi twese kandi ubinzobe natwe tukirabura ni ukuwo kwifuza ubwirabura ntiwo bubone reka mbabaza babakobwa baza bambara amadeshi hano acagaguritse iwabo banyina bababyara ibipfu twona reba bukurusha n'ifaranga ugeze neza iwabo bafite imiduga nk'itanu itandatu iwanyu ntawe mufite bafite ibifaranga birenze nta muntu uraje gutereta umuntu atamutekereje tibishoboka araho byaje base uzumutekereza warangiza ugafata atu ukaja kumutereta washika ugasanga imitekerereze irasa n'iyawe ngo ayi wewe nguriya mukobwa ngo ni mwiza ariko point nteruga ngo agira itabiye abana bino niho nufishare mukujita ngo tabia mbaya ngo agira itabiye ngo ni mwiza we nguriya muhungu ngo ni mwiza ngo ikibazo agira ngo agira itabiye ngo agira ingeso none se iyo ubona umugore ufite imyaka 47 yambaye ikabutura cyangwa se ingutiya y'umwana w'imyaka 12 aba ari igifu reka mbaze gutyo aba banyagihugu muzamabona ukabona umukobwa afite nk'imyaka 37 ariko ugasanga yambaye kola y'akabodi igera nukuvuga ko zabwenga afite haleluya wala sifiwe para yaravuze ngo zaririmbisha ubwenge no mu kwambara haba nk'ubwenge no kwambara haba nk'ubwenge no kugenda haba nk'ubwenge no kurya haba nk'ubwenge nta kintu na kimwe kidasaza umwuka w'ubwenge hari nk'umwe nabonye hano mu kanya gutya umugore ungana nkuko yambaye ikabutura kuva navuka igera neza igera hano gutya kandi nishakoshi zakama yamyagenda mwibarabara harija mu iduka agura ibintu afite ubwenge amakiri kimama ariko kubera iki abashumba babapinze kandi simvuze ngo bazabapinga kandi bazabatumira ariko kubera iki batitabira amateraniro yanyu barwa umuntu arasa n'ubwenge bwe uko bumutumye iyo uje kogosha uzugisha inama kwiyogoshesha uyu ugeze muri salo uzubwira kwa fire ngo agire gute akogosha uko ushaka ukumva ukuberewe sije ushaka igituma mubona abantu badusuzugura buriya ntibazaba gusuzugura kubera kuko udakomeye bazaba gusuzugura kubera imyifatire y'uko umeze ariko bakagaya ubwenge burakenewe mu mihanda ubwenge burakenewe mu mazu ubwenge burakenewe no kwisahani uko bano bahungu uwo bashira umutsima hano imbere ntibomanyura kimwe nukuri ntibishoboka ntibomanyura kimwe umuntu azamanyura bingana na tabiye murimo kuko harabagira tabiye yo kurya cyane hakane yagira ipi bivyabanana ubu nyine uwo gusohora hano hanze ugatangira gutora ibihuruguke n'ibyatsi hari n'amasasha umuntu wese yo kubona ngo mu mitekerereze yawe yahenze wari kuriya muntu ngo waracagira ubwenge buzima bazabavuga iki bazaba ngo ameze gute bari kuriya abashumba twese ukunje na mutoni yari izina n'abareferi ni revera pasteur wa paroisse nanje mfite paroisse nyoboye ndi referi ariko kuriya twembi duhishita biya indani muri twe nico kiza kiduhisha kiza kidutandukanye kuri kigero igipimo mwene wituyibuze bikinawe ugatwala Lucy kugamagawe tugendibeko Lucy kugamagawe tugendibela iguluwe ikiyegegelela nibikoma igatwala esaga ishitutwala
tugendera igulu Yesu agahishi tutwala tugendera igulu abakozi balulema bamagalwa igulu bagendiye lesa tata pindalokera ikiyekeyegelela ni mikolo ikamala Yesu agahishi tutwala Yesu agahishi tutwala numva yaje mu mutima wanje. Abakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 15 haravuga ngo nuko noneho ngire nte ni ikibazo nzaje nsengesha umwuka wanje ariko kandi nzaje nsengesha n'ubwenge nzaririmbisha umwuka wanje ariko kandi nzaririmbisha ubwenge amen. N'abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 15 14-15 abakorinto ba mbere. Umuvandimwe yabisomye mu Giswahili numva bisa n'ibyabafashije. Haravuga ngo imekuwaje basi nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia amen. Nanje kiza kimfasha da Kiswahili. Imekuwaje basi nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia amen. Imana ibahe umugisha yafose mwagize neza kugira ngo tubane kutwemerera muraduhamagara n'umugisha. Byukuri turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Umuvandimwe Amani Imana imuhe umugisha ndamukunda cyane. Reka mbivuge gutyo n'ubundi nari tarabimubwira ariko arabizi. Nari mfite gahunda yo gusubirayo uyu munsi kubera ko kuwa gatanu mfite igiterane mu Ruhengeri n'abaririmbyi muri Foursquare. Nakagombye kugenda nkagerayo ejo karuhuka na gatanu ariko birasaba ko ejo nzogenda kagera i Kigali mu ijoro ryo kuwa gatanu kandi nimugoroba saa 12 ngahita ntega imodoka imanuka mu Ruhengeri karara muri overnight ugaca kandi ibyo bizaba mu izina rya Yesu. Urumva ni urugenzi rutoroshe ariko kubera ko umuvandimwe yampamagaye ndamubwira ngo n'amahoro y'Imana ndemeye tubana. Imana iguheze umugisha kuko wadutekereje kandi Yesu akugire neza amen. Twebwe ntitubwira itiririje idini cyane ngo twikakaze kurya bamwe babikora je ntibimbamo. Haba nubwo muzoba muri batanu mukantumira tuzabana kubera kuko iyo kamere sinigira. Iyo nzaje kubwiriza na kane nari kubwiriza kwa Rutebuka Abanyakenya barambwira ngo bateguje handi ndi bubwirize Nakuru ngo nje gushika mu kanisa nsanga ni muri garage. Nsanga ni muri garage nta muririmbyi nta senti nta unikiriza kintu bakoze gusa ba installe buffers 2 na mixer nifashisha igisirimba cyo muri telefone ngishiramo ndakibyina ndangije ndabwiriza ndasenga batanga ituro ndataha kandi bakaza batsizuma inyuma yanje byo gusudire no gucamo ibindi ngo crash kama payembwiriza nuko nyine bambaye ibisurubeti abandi babacuruza za capati abandi bari mu bindi za protector bakaza banca imbere amamodoka kazaza yinjira muri garage akanca imbere payembwiriza kuko kumusazi nyine ndabyemera. None abana b'Imana bo turi muri mazabaho ngo
tuzana idini ngo twambaye imisaraba turi ba revera eme bacu. Uwo mwuka ntukahabe mu izina rya Yesu, amen. Kera iwacu bagaza baca umugani ngo utaza agakura ngo azabaga umutavu. Sino birengagiza kuko ibi murimo nanje nabiciyemo, uko mungana nanje nakubayeko. Nanje narasirimbye ndyama hasi ndaviringita, ibi byose ntabyo ntakoze. Nzinga ipataro, nambura ibirato, ndiruka, ndapfukama. Ariko ntibyaterwaga n'amarangamutima y'ubusore, ni ukubera ibyari bindimo mu mutima wanje. Bihaye bigenda bigabanuka, si impamvu y'integenge, ni impamvu y'imyaka. Kandi nayo bibaye ngombwa turanezerwa tukabyina. Twabyinyeho nimugoroba twakoze igitangaza, turabyina turatukuramo amakoti, dusigarana amasimisi, ibyuya biramanuka, turanezerwa nimugoroba. Imana ishimwe rero kuko mwadutekereje. Revera Mutoni, Imana iguhumugisha, wagize neza cyane. Amen, amen. Imana iguhumugisha. Ni inshuti twarabanye kenshi, gusa nyine we yari nka mutoya. Uwo twakoranye ni papa wiwe, ise niwe twabanye mu ijimbo, ari umurevera, nje nkiri umwarimu, ndaruhanja mu busharibiwa, ndaruhanja mu pastori. Muri imyaka mfite ndi pasiteri rero, ndi umukozi mu rusengero, ntabwo ari mikeya. Nasengeye ku budiyakone muri 2004 bwa mbere. 2004 ndatekereza ko byenda bamwe hano mwari mfite nk'umwaka umwe, abandi 2 ziriya nkumi zari zitaravuka. Siko bimeze, abandi bari bafite imyaka mikeya. 2004 nari mfite abana 2. Ubu pastori ubu mufite nk'imyaka 15. Mutoni andusheho imyaka mikeya avutse. Imana ishimwe kuko turi kumwe nawe. Bwana sifiwe sana. N'umwana wanje uyu ndamukunda cyane, arabizi. Iyo ngeze naza mperekeza akangeza mu mujyi, kamuhamagara tukaje inama. Ni umwishwa wanje ariko ndamukunda. Imana igweze umugisha. Muvandimwe rutonesha, Imana igumugisha. Basore beza, Imana ibaheze umugisha. Reka manze mbere ku kintu mwavuze, Amani yavuze gutanga ituro ni umugisha, ariko ibyago ni ishano ribaho, ni ukubesha ku gatuti. Nushaka uzotanga igiceri kimwe ariko gitahe gishike. Nunezerwa ugatanga ikoti rishike. Iyo ubivuze ntubisohoze, ntabwo Imana ari yugaye cyangwa ngo ubeshe uriya cyangwa nje. Simbivugiye kubera ko ari turo mwatanze ndi hano, oya. Ubu mbabwira nakatishije, kandi tike nakatishije sinayikuyemo. Siko mfite biye y'imodoka nzotaha. Ariko ikintu watanze mu ivugabutumwa uzagomba kucishura, kuko umutima wawe Imana iba yawugaragaje, ukagikorana umutima ukunze. Mbarahiye ukuri kwa Israheli, Imana izi kwitura bingana nuko wabikoreye. Ntabwo Imana izigaye ituro, Imana ntizigaye ituro, oya. Imana inezezwa nuko icyo wakoze kivuye kuki ku mutima. Muri iki gihugu si hano gusa ni wacu birahari. Iyo nzi ko ntacyo mfite sinzatanga, kandi cyakuma kuko ntacyo mfite, kandi ntacyo Imana yonziza ngo nuko ntagifite. Icyo rero mbivuze kuko mwebwe muri urubyiruko rw'ejo hazaza, kandi nimwe bayobozi b'amatorero b'ejo. Muri mwe imirimo itandukanye, harimo ababishopo, harimo abarevera, harimo abavugabutumwa, harimo abamisiyoneri, murimo abakozi ba leta, murimo impano zitandukanye. Imana izabakoresha. Murimo abagabo bazabyara abana bakarera, murimo abagore bazoshakwa mu kubaka ingo zanyu. Kubera kuko Imana ntizikoresha ibiti, ikoresha urubyiruko. Nimwe Imana iteganya. Iyo dusirimba hano
ntabwo ari imfabusa. Niko nababwiye ejo ngo nje mbikunda cyane. Niyo umuntu abirwanyisha mu mutima wanje nzambabara, kuko impamvu sinorwanya ico nakoze, sinorwanya ico icyandeze, sinokirwanya. Mbasa n'upfobeje ubuzima naciyemo, kandi mba nibwiwe aho byankuye naho byangejeje. Kubera iki? Tuba turi muri training y'ubumana. Imana ibirimo gugutraininga ikakubwira ngo ejo buriya mani yicaye hariya suku uyu munsi yonanirwa gusigwa amavuta. N'umunyarwanda niko yavuze ngo ntawe bitobera. Ubu nyine mu gitondo two gusengera bigakunda kandi izina rikaba. Amen, amen, amen. Mwene wituibuze biki nawe ugatwala Lucy kugahamagawe tugendibeko Lucy kugahamagawe tugendibera iguluwe ikiye cyaengelela nimikono igatwala esagaishi tutwala tugendibera iguluwe yesagaishi tutwala tugendibera igulu abakosi balulema bamagalwa iguluwe bagendi ele sadata pindalo kera ikiye cyaengelela ni mikolo ikamala yesagaishi tutwala yesagaishi tutwala Bwana asifiwe sana. Haleluya. Namara maje gukurikira Yesu muzagonda no musinza mumva na wizindisha sasa tusifa mumva zamuna bao naona mulisanje dimufite kakiza munaka kimufite kakiza munaka. Munene dasi mana chwe. Haleluya! Bwana asifiwe. Haleluya! Yes. Amagambo nari nateguye numvise umutima wanje waje muniyo babwirije ariko ndayasubiramo kubera impamvu kandi ndavuga nitonze ariko ndubahe umwanya bampaye kuko numvishe umutima umpatira kubingingira ikintu kimwe aricyo ngiye kubahanuramo. Hari twaro tugomba kwitwaza muri kino gihe. Paulo umunsi umwe yavuze intambara abakristo barwana. Yaravuze ngo nubwo tugenda twambaye umubiri aravuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu ariko intwaro zacu si nk'iz'abantu. Aravuga ngo imbere y'ab'isi ngo zigaragara ari inyantegeke ariko ngo imbere y'Imana zigira imbaraga. Aravuga ngo dufata mpiri ibitekerezwa byose dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cishira hejuru gishaka kurwanya kumenya Imana. Aravuga ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu bishaka kuvuga ngo duhora mu rugamba. Buriya mugira urugamba mutazi. Bibiliya iravuga ngo umwanzi w'umukristo ntabwo aturuka kure, n'abantu batatu: n'isi n'umubiri na Satani. Umwanzi wawe si utekereza hirya, ahubwo umwanzi muragendana mubana nawe. Ibyo turwana tibiba kure yaho dutuye, tugendana nabyo
tubana navyo. Turwana n'isi. Iyi si Yohana yaravuze ngo ibiri mu isi ni irari ry'umubiri, ngo ni irari ry'amaso no kwibona kuje ubugingo. Kandi nivyo bitugoye. Ivyo ntibigoye bamwe ngo bisiga abandi. Reka mabwira impamvu bitagoye bamwe ngo bisiga abandi. Ibyo turwana ntabo bitinya, ntawe bitinya. Kubishina cyane tiwo bikanga, kubwiriza cyane tibyo gutera ubwoba, tibishoboka. Kubwiriza cyane, kwitwa docteur, bishop cyangwa se docteur, apostle cyangwa kwitwa nde fulani, ntabwo icyaha cyo gutinya. Umwanzi ntaza gutinya, ahubwo icyo umwanzi atinya intwaro zikubamo, icyo urwanisha kumutsinda. Ngico icyo nifuza ko tuganira. Bivuga ngo duhora mu rugamba bavandimwe. Reka mbabwire impamvu, mbahe akantu gatoya, example ntoya cyane. Kubera ko abagabo n'abagore babapinze bataza gutaramana namwe. Kubera iki abashumba babapinze, kandi simvuze ngo bazabapinga kandi bazabatumira, ariko kubera iki batitabira amateraniro yanyu. Barwana n'imyuka yo mu kirere. Murwana n'imyuka. Buriya sibo ni imitekerereze y'imyuka barwana nayo, kandi iyo myuka ibemeza kuko muri abantu kandi mutari impinja, muri abagabo bafite ingo kandi mugeze ku gihe cyiza. Ariko kubera ko barwana n'ibintu muri bo, hari ushobora kukubwira ngo ese ngo Air Force iki. Buriya urugamba mu Rwanda ntimuruzi, tibishoboka, biragoye kurumenya. Ariko umunsi mworumenye hari icyo mwo kwitwaza kugira ngo murutsinde. Urugamba intwaro ya mbere niyo ngiye kubabwira, ariko sinitinda aho bayivuze, ndaza gutinda ku ya kabiri, no gusenga. Ibanga ryo gutsinda intambara muhura nazo ntabwo ari ukwambara neza, nta nubwo kwitwa amazina fulani, oya, no gusenga. Amen. Amen. Ta yindi fenomene ama kuyobora Air Force kugira ngo uyigeze aho igera tibisabye ibindi, no gusenga. Muzakore umunsi umwe cyangwa umunsi mwumva mushaka, muzofunga imirimo yanyu, nimurangiza muze mwirirwe muhere kana gatatu umunsi muza musenga. Nimumara musenge gusa, muzoja kugera igihe cy'amateraniro timuzomenya ko abantu baje cyangwa bataje. Muzamunezerwa umunezero uruta abantu buzuye itorero. Muzamunezerwa umunezero uruta bya bihumbi byari kuza gusenga, mugasa n'abari kumwe n'ibihumbi. Kubera impamvu ki? Kubera umunezero yuko mwasenze. Icyo gihe rero muzamuhura n'Imana cyane, Imana ikababwira amabanga, ikabaha strategie z'urugamba, kubera ko mufite iki? Mufite intwaro mwakoresheje, no gusenga. Muzabwirana umunsi, muzirirwe muno musenge. Mushobora kuzabikora kabiri, hakazahaza abantu mutabararitse, bakamenya ko mwasenze. Icyo gihe rero muzaba murimo murwana n'imyuka y'ahantu bo mu kirere, kugira ngo muhashobora kwitsinda. Bibiliya Paulo yaravuze ngo dufata mpiri. Impamvu yavuze dufata mpiri ikintu cyose shishira hejuru, turwanya, dusenya, dukubita hasi ibihome, imitekerereze y'isi, imyuka yo mu kirere. Iyo dusenze tuza tuyikusanya tukayikubita hasi, bitewe niyo twasenze tiwo bigomorora. Nta kindi kintu kiza gisenya umurozi n'ijoro. Nimba undi wowe witwaje se, ni ugusenga. Abapfumu bazabarara mu nama, nawe ukarara mu isengesho, Imana ikaguhishurira icyo bakoze, kandi ukagisenya utavuze. Kubera iki? Wakoresheje intwaro kirimbuzi, bombe atomike. Ntabwo iziva ahandi, ni ugusenga.
twese imana. Haleluya! Ntabwo biva mu buhanga, bikomoka mu isengesho usenze gusa. Bibiri iravuga ngo Paulo na Sila mu gicuku cya nyuma, hari umwanditsi wavuze ngo ilikuwa ni wimbo wa usiku wa manane. Mu ndirimbo ya nyuma yo mu gicuku ngo bibuka kuko gusenga ngo ari intwara, ngo barasenga bararirimba, iminyururu ibawusha, barasenga bararirimba, baranezerwa, ngo barishima, ijuru rirakinguka, Imana iramanuka, irasa ubwayo irabasura, ikingura umuryango wa mbere, ikingura uwa kabiri, icagagura imigozi, irababohora, barabohoka, baratama. Abantu ngo barucu basanga ibintu zacitse, bishagenze gute? Ati ni muhumure, umurinzi ati ngiye kuyahura, abantu bacatse wigira ico witwara, turi hano, mwakoze iki nanje? Mwumvise urugamba barwanye, baravuze ngo ntaye nitwaro, tunasira hamoja tu nugusenga no kuririmba mu gicuku cy'ibibazo. Rubyiruko rwacu, ibanga ryo gusenga ibintu byinshi no kugera ku cyo mushaka tibikomoka ku bindi keretse gusenga. Ya kabiri niyo twasomye, no gutunga umwuka w'ubwenge. Amen. 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 Dunia, dunia, dunia imelemewa na dhambi, ndugu wachana nayo, usiangalie. Dunia, dunia, dunia imelemewa na dhambi, ndugu wachana nayo, usiangalie. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Wakristo, Wakristo, Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamiliki. Wakristo, Wakristo, Wakristo wanahesabu miaka, hiyo ni haki Baba we, bali mwenendo wao endeleza. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Tukuka Bwana. Ubwenge burakenewe mu mihanda, ubwenge burakenewe mu mazu, ubwenge burakenewe no ku isahani tubaye turya, ubwenge burakenewe. Ubwenge da ni intwaro ikomeye iziha umuntu gutsinda intambara zose. Uzareba umuntu wuzuye umwuka w'ubwenge, haba nubwo buragahonjana, ukaba mugufi nkuko kwabo, kubera ko urasa n'umuhungu witwa Eric Bujumbura, inshuti yanje, nkama nkubona. Nta muntu uzubona ubugufi n'uburebure n'ubuhonje ugira, bakubonamo impano y'umwuka w'ubwenge gusa. Nguriya muhungu ngo agira ubwenge, uzabuva kuki? Ureba neza cyane, si amashuri menshi, oya, kandi si faranga. Mu bintu biza bitera ubuswa ku isi ni faranga, feza ziza zihindura umuntu igipfu debe. Ariko umuhungu wuzuye Imana, ikiza kimuranga n'ubwenge. Muzarebe umwana w'umukobwa wasenze neza agatarama, nguriya mukobwa wanaka ngo agira ubwenge, si ikindi, ni umwuka w'Imana uri muri we. Bibiliya yavuze ngo uzaririmbisha umwuka, ngo ariko kandi ngo ndirimbisha ubwenge. Zasengesha umwuka, ngo ariko usengesha iki? Ubwenge. Bishaka kuvuga ngo ibi tuza dukora ntabwo bisabye ikindi, bisabye ko dutunga itwaro y'iki? Y'ubwenge.
ubwenge rero nzobuvuga ahantu hose nshaka kuzoje kuri za YouTube zose. Nasanze ibanga ryose ry'ubuzima bwa Kristo rikubiye mu mwuka w'iki w'ubwenge. Igituma mubona abantu badusuzugura, buriya ntibaza bagusuzugura kubera kuko udakomeye, baza bagusuzugura kubera imyifatire y'uko umeze. Ariko bakagaya ubwenge, ariko iyo ufite ubwenge, iyo ufite umwuka w'ubwenge, haleluya, Bwana asifiwe. Nta muntu n'umwe wo kugaya, nta n'uwo gusuzugura. Umuntu wese aza kuba akaguterera isariyoti, akavuga ngo nyamara nubwo asakuriye afite ubwenge. Zaririmbisha umwuka, ariko kandi zoririmbisha ubwenge. Nzosengesha umwuka, ariko nzosengesha iki? Umunsi umwe Pawulo yabwiye Abefeso ngo iyo nsenze ngo nzaninge Imana ngo ibahe umwuka w'ubwenge ngo batere kumenya, kubera ko atabasabiye kurya no kwambara, ngo abasabire ifaranga. Yaravuze ngo Imana ibahe umwuka w'iki w'ubwenge. Uzocurangisha umwuka, ariko kandi curangisha ubwenge. Turuzi Air Force timukarangwe n'ibikorwa biruta ubwenge, timukarangwe n'ibindi. Muze musenga Imana ibahe umwuka w'ubwenge. Nimubona icyo kintu kibajemo neza, kibajemo, nta muntu uzababwira ngo muri abagabo. Oya, ikibarimo kiza kibagira abagabo, bakavuga ngo nyamara bari abantu ngo kandi barahungu ngo bagira ubwenge, ngo muzabarebe n'ibyo bakora. Ni ukuvuga ko ikintu cyose mwakoze kizagaragara kuko cyakoreshejwe iki? Ubwenge. Iyo umuntu yuzuye umwuka w'ubwenge, hari ibintu bingahe kugira ngo ntambuke. Icyambere ni agaciro k'umuntu. Agaciro kawe kangana n'umwuka w'ubwenge ukurimo. Pawulo yaravuze ngo ku kintu icyo ari cyo cyose ngo tuze twiha agaciro nk'abakozi b'iki b'Imana. Uzorebe umu Air Force wagenze neza afite umwuka w'ubwenge, aza yiha agaciro. Yazagera iruhande rw'abarevera bakamutinya, ni umuyombe. Ngo se nguriya barizwa nguriya ngo aba muri Air Force cyane. Ta kindi discipline y'umwuka ubwenge buzaba umugira iki? Agaciro. Agaciro tigakomoka mu myambaro, agaciro tikaza gakomoka iyo tuvuka. Papa, iyo tuza kuba twari kugakuraho tuvuka, bamwe tuba dufite nk'imiryango twishingikirijeho, ariko ni bure. Ariko iyo kubera ko twuzuye umwuka w'Imana, haba nubwo yoba so wanyu, haba nubwo yoba papa wawe, aza kubaha. Muragira ngo imyaka tumaze dutaramye twayipfushije ubusa se, cyangwa niyo gukina? Oya, je nakijijwe ndi mu gisirikare, nambaye iteni, fiti itabi hano, nakizwa. Nagazamwe akanyanga gatoto gutya kakonka kagashira. Ariko kandi cugi ubwenge bw'isi gutya bw'igisota nari mbufite bwinshi, amayere yose nari nafite, kuko nagaza nambara n'iteni gutya kanaberwa. Kuvuga ngo gusarutinga n'utundi nyine nanje nari mbizi, kuko nari nabyize. Ariko igutangaje nuko nagaza sindakabura ubwenge. Ariko umunsi nemera umwuka w'Imana aza muri je, Ndiyo. Rwese Imana cyo. Haleluya! Haleluya! Byose byararangiye. Ni nawo umunsi Imana impindurira misho. Irambwira ngo kubera iyo mpamvu ndaguhindura. Igihe kimwe nagiye kwiga ahantu gushaka naje diplome nyine nk'abandi.
none umunsi umwe hari ku cyumweru dusohotse amateraniro ndi muri interne niyambariye ikoti costume shiramo karuvati ndasohoka sanga abanyeshuri ko baraguma kwigira nabi amasaha y'etide yageze ntori inkoni ndabakubita bwe muje mu ishuri bari kubera ko nari inyangamugayo kandi nico nari nshinzwe ndabakubita bose ndabamanura noneho hakaba haje abantu b'abayobozi ba leta b'amahonije baje gusura mu kigo ngo bashike basanga directeur ndahari na prefect ahari noneho babatumaho ndaza nsanga aho ari ndabaramutsa bakura isapu ku mitwe barandamutsa hakaba umudamu umwe iwe akabaranze none ngo mare ndakubita abanyeshuri ndigendera pasi kuko tibyandebaga babaza wa mudamu ngo se uyu niwe directeur w'ikigo wa mudamu arabwira ngo ya atoya ndi wanamushobora niwe muyobozi wabo abanyeshuri bose n'umukozi w'Imana ntabwo ari siwe wenyine iyo nabishakaga narabyukaga mu gitondo kambara ikoti kinjira mu ishuri kicara n'abarimu bakaza bakanubaho tibanubahiraga imyaka y'ubukuru banubahiraga ikindimo kuko iyo nahagarara kuri mazabaho mu gitondo 6h narababwirizaga bagaca bugufi ntabwo bakubahira ishuri hoya batinya iki kurimo umwuka w'ubwenge ni uzuguha agaciro kawe tigakomoka ku ikofi oya gakomoka kuki kurimo umwuka w'ubwenge ni uzukugira uburiwe icyakabiri ubwenge uko umuntu asa n'ubwenge bumurimo uko bungana nta muntu udasa n'undi nta muntu mwiza ubaho urutundi nta n'umuntu mubi urutundi ngwina turaresheje nawe ndagusumba tunsumba cyane aho naje ndagusumba ndakurusha ubugufi n'ubunini ndakurusha n'ubunini wambaye n'ikoti oya ufite akazuru gatoya kurusha rinini siko bimeze ntafite umusatsi namurusha uruhara uyu wacu ngwina eje simbusumbaho naje ndamusumbiza byose aho ngaye naje nimbe mugufi kiasi ntangiye kwina kugira ngo tureshe andushije ubugufi kumushuwe nawe ukandusha kuko twese umwe afite icyo arusha undi icyo ndushije nicyo murushije naje icyo kurusha nicyo uyu nandusha aho natwe tukurusha ubugufi twese kandi ubuhinzobe natwe tukirabura ni ukuwo kwifuza ubwirabura ntiwo bubone aho nimwicare none umuntu aza gukanga ngo arakurusha iki hari icyo ntakindi nimba ufite ubwanwa burebure nanje mfite ubugufi cyangwa nzabwogosha nimba ufite nta muntu urusha undi reka mbabwire ikintu turushanya gusa ni kimwe gusa ni imitekerereze umuntu arasa n'ubwenge bwe uko bumutumye iyo uje kogosha uzugisha inama kwiyogoshesha uyu ugeze muri salo uzubwira kwa fili ngo agire gute akogosha uko ushaka uko wumva ukuberewe siko uje ushaka oya imitekerereze yanje izimbwira ngo uku niko kumbereye kandi kumva niho nsa neza ndasa neza kubera ko nogosha uko nshaka ni ku bwenge bwanje tema ukumeze uraberewe kuko urasa neza kandi wigoshishije uko umutima n'ubwenge bukubwiye ubu nyine woza wambaye igisura kibutura kiranga giciyemo suko bananiwe kurya mwanya kandi suko sonanye kubakuza utagira ubwenge ariko imitekerereze y'ubwenge bwawe nizi kubwira ngo uku niko kwiza hivi ndio inanipendeza reka mbabaza babakobwa baza bambara amadeshi hano acagaguritse iwabo banyina bababyara ibipfu twona reba bukurusha n'ifaranga ugeze neza iwabo bafite imiduga nk'itanu itandatu iwanyu ntawe mufite bafite ibifaranga birenze
ariko hari icyo ubarusha, urabarusha imitekerereze y'umwuka w'ubwenge. Ibo rero icyo ubarusha nico. Ariko iyo hayatambuka, hari nk'umwe nabonye hano mu kanya gutya, umugore ungana nkuko yambaye ikabutura kuva navuka igera neza, igera hano gutya, kandi n'ishakoshi zakama yamyagenda mu ibarabara, harija mu iduka agura ibintu, afite ubwenge, amakiri kimama, ariko arasa n'ubwenge bumurimo, niko buresha, nta handi bufite. Ariko abantu bagira ubwenge bwiza ni abatunze Yesu. Haleluya! Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo nzaririmbisha ubwenge. No mu kwambara haba nk'ubwenge, no kwambara haba nk'ubwenge, no kugenda haba nk'ubwenge, no kurya haba nk'ubwenge. Nta kintu na kimwe da kidasaza umwuka w'ubwenge. Umuntu arasa nuko. Haleluya! Umuntu adasa n'imitekerereze y'ubwenge uko. None se iyo ubona umugore ufite imyaka 47 yambaye ikabutura cyangwa se ingutiya y'umwana w'imyaka 12 aba ari igifu? Reka mbaze gutyo, aba banyagihugu muzamabona, ukabona umukobwa afite nk'imyaka 37 ariko ugasanga yambaye kola y'akabodi igera, ni ukuvuga ko uzabwenga afite? Arasa n'imitekerereze y'ubwenge. Imitekerereze n'ubwenge bwe bumwigisha kwambara kuri. Bundi mu bwenge buba nk'uburyo butatu. Mu bwenge niho hakomoka nk'imitekerereze. Paulo yaravuze ngo twe gutekereza kwacu si ukwisi, dutekereza kwa Kristo. Kwa Kristo umwana w'Imana. Mutumwa bwiza bw'Amatayo yaravuze ngo mu mutima w'umuntu ngo haba nko gutekereza. Mu mutima w'umuntu habamo ibitekerezo, kwica no gusambana no kuroga no kwiba no guhenda, nibyo bitubamo. Ariko ibyo byose bikomoka mu mitekerereze. Nta muntu uraje gutereta umuntu atamutekereje, kibishoboka. Arabuza ibyo base uzumutekereza, warangiza ugafata atu ukaje kumutereta, washika ugasanga imitekerereze irasa n'iyawe, icyo gihe rero mugakora ibyaha. Kibishoboka. Nta muntu wo kwiba atatekereje. Haleluya! Bwana sifiwe. Ibintu byose dukora birasaba ubwenge, birasaba ubwenge. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ibintu byose muzabikoresha ubwenge. Ubwenge burakenewe, ni ingirakamaro. Materaniro ni ingenzi, iyo dusenga ni ingenzi. Mureke mbabwire, Imana izomfasha umunsi umwe nzogaruke tubane, dutumire nk'abantu. Inota yanje irashize, ariko tuzogaruka da. Ubwenge mureke mbabwire, muzi ko kwitwaza umwuka w'ubwenge gusa, ubwenge bwonyine gusa mukabwiga mwenyine hano mugatsinda ibihumbi by'abakozi benshi. Akiri. Ikindi kiba mu bwenge ni ingeso, tabi. Kurya umuntu nta muntu ubaho. Sivyo da? Mose siniko bavuze? Kurya nta muntu ubaho, habaho ingeso zikubamo. Ngo ayi wewe nguriya mukobwa ngo ni mwiza, ariko pwende nteruga ngo agira tabi. Abana bino niho nushare mukujita ngo tabia mbaya, ngo agira tabi, ngo ni mwiza we. Nguriya muhungu ngo ni mwiza, ngo ikibazo agira ngo agira tabi, ngo agira ingeso. Mu bwenge niho hakomokamo ingeso nyinshi. Ingeso mbi cyangwa ingeso ziza ziva hehe? Mu bwenge. Ukuri kw'Imana ubunyenesha uwo gusohora hano hanze ugatangira gutora ibihuru gutya n'ibyatsi hari n'amasashi,
umuntu wese yo kubona ngo imitekerereze yawe yahenze ngo ari kuriya muntu ngo waracagira ubwenge buzima. Baza bavuga iki? Bazaba ngo ameze gute? Ngo ariko mana we ngo yari mwisa ngo ariko yabuze ubwenge. Ubwenge rero bujana n'ingeso z'umuntu, ingeso zawe. Buri ingeso zacu dukora nizo zigaragaza ubwenge bubamo kategori, igipimo cy'ubwenge. Kiza kibipima neza ni ingeso zacu, nico gipimo. Ariko iyo ufite ingeso nziza, duweze imana, haleluya, abantu baje bagukunda bakagukoresha iby'ubuhanga, bakavuga ngo uriya muhungu ngo haba niyatambuka ngo ni ingeso de la chaîne formelle malambre de visa. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo twibaza. Munemere duheze Imana ishobora munikirize tuzamura ibiga. Haleluya! Bwana sifiwe. Igipimo cy'ubwenge ntabwo gikomoka muri timazi yindi. Kugira ngo uzopime timazi y'umuntu y'ubwenge ikigero cyo uzamurebere muri tabiyazi. Uko bano bahungu uwo bashira umutima imbere tibomanyura kimwe. Nukuri tibishoboka ntibomanyura kimwe. Umuntu azamanyura bingana na tabiyi murimo. Kuko harabagira tabiyi yo kurya cyane. Hakana none yagira ipi bizabananiye. Uko twese gutya dusa gutya. Uko turi hano guri. Nta kindi kiza kidutandukanye ni tabiyi. Uko turatandukana guri. Itabiya wamujana nayo ariko kamere nimbibana. Ayi wamujana nayo wamushikiriye usange yagutegereje ku muryango no hanze. Nico kigero cy'igipimo neza neza cy'ubwenge buba mu bantu. Itabiya buri abashumba twese iyo twambaye imisaraba tuba tungana, ariko ibizihishe muri twe ni itabiya. Kuri abashumba twese ukunje na mutoni yari izina n'abarefera ni revera pasteur wa paroisse, nanje mfite paroisse nyoboye ndi revera. Ariko kuri ya twembi duhisha itabiya indani muri twe. Nico kiza kiduhisha, kiza kidutandukanye kuri kigero igipimo timazi y'ubwenge buturimo. Umwuka w'ubwenge timazi ni tabiya. Uzongezure muri tabiya zanje uzahita umenya uwo ndiwe. Naganirije umukobwa umwe ejo bundi arambwira ngo yewe ngo bushumba ngo hari umushumba umwe ngo kandi ndamukunda ngo agira ngo impano nziza ngo ariko ngo narababaye ngo agira itabiya mbi. Chema tinukuri sheri wanje shuti yanje ndamushekerera bankumbwira kako gatabiya kamwe. Arambwira ngo nukuri ngo agira ingeso mbi. Iza yamikamura uburevera, ikamikamura ikiyumbe, igakamure ubukisitu, ikamiguhindura igifu. Nguriya muhungu ngo yari mwisi ngo ariko agira itabiya ni foroderi we azacarenguka gutyo yinyuza kukanda akabara gatwaye nukumwe. Harabona igeze kwanga kwakira kubera itabiya. Agatarama yanezerwa gutya ariko yinjira mu nzu akamanyereza utuntu ukaza mwibaza ngo uzagenze gute. Udushata akatwiba, utunda akadutwara, uturato tw'abana akadutwara. Tabiya nicyo gipimo. Icyo gihe uzamumenya mezire y'ubwenge bw'umwuka w'ubungane kubera impamvu ki ingeso. Itabiya Imana izomfashe tuzogaruke tuganire tuzuzunguza tuje mu bintu.
ngiye gusenga Imana. Reka ibindi mbireke zobivuga mu izina rya Yesu. Ningije iminota 5 ngiye gusenga Imana kubera ko amasaha yageze. Ariko mureke mbabwize ukuri, Bibiliya yavuze ngo ikintu cyose tukoresha nzoririmbisha ubwenge, umwuka ngo ariko ndimbisha ubwenge. Nzosengesha iki ariko msengesha iki ubwenge. Ikintu cyose ubwenge burako. Haba no kugatuti hano ubwenge burakenewe. Nta kintu na kimwe kidasabye ubwenge. Mana nyiribihe, Mana nyiribushobozi, mu izina rya Yesu ndagushimiye.